10 Dario Ivić, 11 Siniša Važunec, 13 Daniel Tekić, 14 Alen Herceg, 15 Marko Ister, 20 Petar Sabolić, 25 Josip Gavranović i 71 Bojan Kavune. Kapetan Daniel Posrec. Za Momčad Mrke Fotex nastupit će s brojem 94 Matija Kočić, 9 Marko Kočić, 5 David Matučec, 17 Filip Štefun, 15 Dario Levatić, 8 Matija Đurđev, 19 Tomislav Jelenski, 21 Dario Menjak, 22 Marko Rog, 23 Filip Borak. Kapetan Momčadi Tomislav Jelenski. Suci ove utakmice gospođa Bojan Novosel iz Trnovca i Denis Buden iz Ladanja. Druga minuta, vodstvo policijske uprave Varaždinske, 1:0, strelac s brojem 15, Marko Ister. U dućanu. A kako se zove? Ti bi tako. Pa vam ja posudila, ako trebate kaj snimate rođendane, pa vam ja posudim. Može? Prvo poluvreme. Kako ste na kraju završili? 3:1. A onda drugo poluvreme niste ni jedan gol zabili? Ne. Niti vi, niti oni? Jesmo, prvo jesmo. Prvo jeste, 3:1 je bilo. A mi smo dobili medalje. Je? Da, Bravo. danas smo dobili medalje. Bravo.
Da, isto. Kao ipak nijete doma. Ja bom to cijelo utakmicu. Tu je tako. Je tako. Vidiš kako piću. Bojan? Reci? Je kod mene poverti. No, može. Minuta